reka tunyarukira mu mikenke bwana munyamakuru aho ingabo z'abarundi zivanze na FDLR yo tuvuze FDLR ni zimwe zakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Izo ngabo rero zigeze muri Kongo zihabwa intebe aho zahinduriwe n'izina zitwa FDLR. Ubu twatuvugana bakaba baraho bita iwacu ariho mvuka mu Gatenga, aho ni mu Ruheshi, ni ku kiraro c'inkazi wacu aho zabaga. Abandi bari aho bita mu Kigazura. Ni ingabo z'abarundi monera kure bavanze nyine na FDLR, bavanze na FARDC, bavanze n'ubundi na bazalendo, ababemba banyintu, abapfurero, bose bakotse bavuye za Gipupu n'abandi bavuye Itombwe. Ubu niho bari ngo bagiye gutera n'ubundi abaturage bari hariya mu mikenke. Twagerageje kuvugana n'imbone zacu ziri hariya mu mikenke, aho byarimo bivugwa ko bashobora kuba bari babahaye amasango 28 ngo kuba baba bavuye ngo twirwaneho yavuye mu mikenke. Twirwaneho nayo ngo irababwira ati rwose turi tayari cyo mwokwibesha cyose, murasa urusasu rumwe tubaha banyina, tubaha abavyeyi rwose. Ngayo muko inyuma mu rugamba. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV. Reka tubirize abandi tubaramutse bitewe naho muherereye mudukurikira. Turabizi yuko murahatandukanye kuri ndosi ya Rurema, ndetse kandi tubiyegereza mu makuru y'uno munsi itariki 20 cyangwa se 20 z'ukwezi kwa 10 2025. Reka rero tushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri amacano yombi Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV. Reka twiyegereze Rugenza, niwe turi kumwe nk'ibisanzwe umaze kubimenyera. Twinjira no mu makuru yacu y'uno munsi. Kaze Rugenza. Urakaze cyane, urakoze urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kwikaza udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi ndirubaru rwawe bwana munyamakuru. Turi tariki 20 z'ukwezi kwa 10 2025. Turi kuwa mbere mu gitondo aho tugiye kubageza amwe mu makuru ari kuvugwa mu misozi wacu. Urakoze cyane Rugenza, reka dukomeze twiyegereza badukurikira kuri uyu mwanya, tubiyegereza muri aya makuru tugiye kuba tubagezaho, aho turi buhere hariya mu mikenke. Reko watubwira n'ubundi n'ahandi tugiye guhita tunyarukira tuvuye mu mikenke. Urakoze cyane bwana munyamakuru, reka duhere mu mikenke nkuko wari ubivuze. Ariko kandi imbere yuko twinjira mu mikenke nkuko wari ubivuze, reka tubabwira amwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho mu makuru yacu y'uyu munsi. Turavuga n'ubundi nkuko wari ubivuze hariya mu mikenke. Twongere tumanuke tujye aho bita Kamituka. Nituva Kamituka tuje n'ubundi Ibuvira nyirizina. Nituva Ibuvira turahita tuzamuka aho bita Iwalungu. Ayo namwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho mu makuru yacu y'uyu munsi wa none. Reka tunyarukira mu mikenke bwana munyamakuru aho ingabo z'abarundi zivanze na FDLR yo tuvuze FDLR ni zimwe zakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Izo ngabo rero zigeze muri Kongo zihabwa intebe aho zahinduriwe n'izina zitwa FDLR. Ubu twatuvugana bakaba baraho bita iwacu ariho mvuka mu Gatenga, aho ni mu Ruheshi, ni ku kiraro c'inkazi wacu aho zabaga. Abandi bari aho bita mu Kigazura. Ni ingabo z'abarundi monera kure bavanze nyine na FDLR, bavanze na FARDC, bavanze n'ubundi na bazalendo, ababemba banyintu, abapfurero, bose bakotse bavuye za Gipupu n'abandi bavuye Itombwe. Ubu niho bari ngo bagiye gutera n'ubundi abaturage bari hariya mu mikenke. Twagerageje kuvugana n'imbone zacu ziri hariya mu mikenke, aho byarimo bivugwa ko bashobora kuba bari babahaye amasango 28 ngo kuba baba bavuye ngo twirwaneho yavuye mu mikenke. Twirwaneho nayo ngo irababwira ati rwose turi tayari cyo mwokwibesha cyose, murasa urusasu rumwe tubaha banyina, tubaha abavyeyi rwose. Ngayo muko inyuma mu rugamba.
nuko rero byifashe hariya n'ubundi mu Mikenke nuko abarundi bavuze yuko twirwaneho mu masaha 28 rwose izaba ibahaye inzira cyangwa se izabe yigiyeyo nimba badashaka ko bakozanyaho, ariko n'ubundi amadubu yababwiye ngo tuzarwana dutsinde kandi ntituzatega amajosi na rimwe, ntibibaho. Mwebwe gusa ni mwibeshe gusa murasusa urusasu rumwe gusa, hanyuma mumenye ko turi abagabo rwose. Dukomeje kwihanganisha abagwanashaka bose ku isi tukiraho ngaho. Tariki 19 niyo tariki twibukiraho Leta Generale Rukunda Makanika wahari ku munsi w'ejo. Kubyukuri twihanganishije abarwanashaka bose badukurikirana hirya no hino, abanyamurenge n'abanyamurengekazi, abakunda ubwoko bw'abatutsi, abanyarwanda ndetse n'abanyamasisi, abo twifatikanyije bose akababaro ko gukomeza kwibuka intwari yacu Leta Generale Rukunda Makanika. Bimwe yasize avuze ngo nta mugabo utega barasa mu bitugu, ati umugabo bamurasa mu gatuza. Arongera aravuga ngo tuzarwana ati kandi uru rugamba tuzarutsinda kandi turusindane na 6. Arongera aravuga ngo umuntu wese uzokora ku mfubyi n'abapfakazi batwirwaneho ati uwo ngo rwose nzomwikoreza umwango. Arongera aravuga ngo ntabwo tuzotega amajosi ngo baduteme. Arongera aravuga ngo kubaho kwacu ntabwo ari imbabazi se cyangwa se ntabwo ari cyiza cya leta ati kubaho nta leta nzima se cyangwa leta ibereye abaturage ngo nuguhomba n'ubukene, ari nayo leta ya Kinshasa. Aravuga kandi ngivyo turimo turabizi, ati kandi ibyo turimo turabizi. Abatekereza ati ko murarwane intambara mutazi ko muri muvyo mutazi, yaravuze ati ibyo turimo turabizi. Dukomeje rero kumwibuka kandi dufashe mu mitima yacu tumutekereza, ntabwo tuzigera tumwibagirwa ikivi ciwe kuko yasize abivuze. Tuzagera ikirenge muce kandi tuzarwana runo rugamba turutsinde na 6. Ayo namwe makuru yavuze. Tuva rero mu Mikenke akanyuma nuko tuvuganye n'ubundi nguko nari nabibabwiye. Umuntu uri mu Mikenke yatubwiye imbone ya Joshua TV1 na Rugenza TV, nubwo batubwiye ngo uko bimeze mu Mikenke. Twavuganye n'amadubu y'Umurenge, aratubwira ati muhumure rwose, ati nahari abari ahubwo tugiye kuba bakura vuba badukure uriya mwanda buriya bucafu. Ukibaza se bwana munyamakuru, niki Perezida w'u Burundi adushakaho Evariste arashaka iki? Hariya ko turi iwacu karajya narabibabwiye ubushize, bari abantu utazoturagirira inka azoduhingira, kuko nibatareba neza tugiye kubakorera igitangaza. Niyo maherezo n'ubundi, kuko urebye hari ibyo umuntu yakwibaza byinshi. Urebye effectif y'abasirikare b'abarundi bari muri Kongo, mu byukuri barenze kwemera. Wibaza ico bakurikiye hariya ukakibura. Wibaza inyungu bafite mu kwangaza no kwica abanyamurenge, ukayishaka ukayibura. Kongo ntizabasaturiraho igice kimwe c'ubutaka bwawo ngo bavuge wenda ati ko baragwanira ngo wenda mu butaka babwaguye nabo bazobufata. Urumva nta kintu Kongo izaho Burundi nk'ishimwe umurundi wese azavuga ati Kongo yarakoze. N'abarundi ragani inyungu zabo zabake. Nibyo nico nanishatse kuvuga ati urano ubutaka se ntiyaba ari inyungu ya Neva gusa, yaba ari inyungu y'abarundi bose, abaturage bose. Nukuvuga ngo nta kindi kintu na kimwe bazakura muri Kongo uretse inyungu za Neva cyangwa se Perezida Ndayishimiye. Bishatse rero kuvuga yuko ibyo barimo ari bibi. Tukaba rero twamaganye rwose ingabo z'abarundi ziri hariya muri Kongo, ndetse kandi n'abanyamurenge bafatanye. Biravugwa yuko n'ubundi bari kumwe na Munigantama, ari we ubayoboye n'uwo bita Tahiro. Akaba n'undi mwana ikani imagine none cyambabaje n'icyantangaje. Hari undi mwana w'iwacu kavukira hariya uwo bita Byuzuye, niwe ngo ni ubayoboye, ni uzobereka amayira yose n'udukomero bonyuramo. Wewe kwanza Byuzuye nutareba neza ako dufite amakuru yose. Ejo bundi bwana munyamakuru bagaruriye abaturage bari bageze n'ubundi hariya mu Mikarati, barabagarura abaturage barababara barahwe.
ukibaza ngo n'iritariri ryarakeye ahavuye ba Ekembe hakavaho Ekembe wari warabaye igitangaza, hakabaho uwo bitanuza Rugabisha wari warigize igitangaza, abo bose mu Minembwe barimo ba Yave bari barigize igitangaza, barimo ba Muhima bari barigize igitangaza, abo bose baratsinzwe. Ntimugira ubwoba abanyamurenga wo muri kwese bo mwese kwisi, uru rugamba rurahari, yego turabizi ko rushaka kutumarisha ndetse no kumara ubwoko, ariko twavuganye n'abaturage n'ubundi bari mu Minembwe nabo ubwabo bavuze ati rwose ati n'iritariri ryarakeye, ati twebwe twafashe umunsi makanika yapfuye Minembwe turayifata tutitaye ngo twabuze intwari igikomerezwa, ariko byatumye tutabakura mu Minembwe. Hati uturundi tungahe tuyobowe n'ibisangu by'abanyamurenge bidafite kandi kiriya gihe hari ibyo batari bafite byinshi rwose, kurumva kugeza kurusha wenda kuba kuri ubu ngubu uko bahagaze, nico kiri kurema rero abaturage bose umutima yuko rwose ibyo twaciyemo ibi ngibi si byo bikomeye, nkuko nubundi twirwa ntayababwiye ati nimwibeshe, twebwe turatuje rwose, twizeye ingabo zacu hariya ko zihagaze neza. Abarundi rero ndetse kandi n'abanyamurenge bari kumwe nabo aribo bamuniga ntama nyine, mu by'ukuri ibyo barimo rwose bararuhira ubusa, barahemukira ubusa, n'ubundi ntibahemutse none, bahemutse kuva kera, ariko bari kuruhira ubusa kubera ko intsinzi iri hafi, kandi n'intsinzwi yabo nayo iri hafi. Bazotsindwa, uzagira Imana muri bo azareba gutsindwa kwiwe, kuko hari abatazabona gutsindwa kwabo batakiriho. Reka dukomeze kuko twababwiye n'ubundi muri mwe mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, kuko twari twabibemereye. Reka tunyarukire rero hariya n'ubundi Kamituka aharaye ejo n'ubundi tariki 19 ingabo z'abarundi zidafite umubari zivanze n'ubundi n'abazalendo bakaba bahunze bakwetuye inkweto zabo, ubu iminyururu barayireguye nabi cyane, bahunga bavuga ati ntarwo turiho rwose, kuko ko turumva imirindi yo gutabarwa ya FM23 twirwaneho, ati rwose ikiriho cyo ko turabona umuriro ugiye kutwakira, ati none reka tubereke wenda kugira ngo abantu bayirebe. Basoda Kirundi bale bikuba mingi sabucha balengia Kamituga biko tro usiketo bageze Kamituga benshi bameze kasi nakumbuka kwa registre nyuma banengia awezi kusata make biko mingi sawa Kamituga saa injo banengia rebe ku mafoto ngabo ni benshi cyane kabisa, minyururu bayireguye. N'amakuru ava mu Barundi n'ubundi nuko batishimira na gato abana babo bari gupfira muri Kongo. Rega nabo ni inyungu zabakeya zigera kuri bake, ariko zicishije benshi cyane. Nukuvuga ngo ni benshi kwa wingi, nidushaka turekeraho ni benshi. Nukuvuga ngo bwana munyamakuru, n'abarundi nabo ubwabo yaba ari no mu gihugu indani nabo ubwabo ntibishimiye, izi ni inyungu za president wenda n'abandi bambari be bakeya, ariko abandi barazira ubusa, tibateze gufata Kongo, tibateze n'ubundi kuzitirirwa iriya misozi y'umurenge, niba nica ntibafite kuzomaraho ubwoko kuko sibo baburemye,
n'icashi gusa babitaho gusa no gutuma babakorera urwango. Turagira ngo dusabe abarundi mudukurikiye, nimubuze perezida wanyu ntaho ari gushajya, yihangane rwose areke gukomeza kwicisha ubwoko cyane bari n'amaramuko akeneye mu Burundi baraye batoye kandi ubundi butare cyangwa se ubundi butunzi bwo munsi y'ubutaka bukomeye cyane. Yego. Sinzi nibagize izina ryabwo ariko n'ubutare mu Kirundi niko babwita, ukuvuga ni bukomeye cyane cyane ku buryo agiye n'ubundi gutangira kubucukura yohereza hanze mu Bushinwa. Niyohereze hanze rero avuye muri Kongo. Turasaba abasirikare babo kuva muri Kongo rwose. Naje muri ibyo biromba akomeza acukura ayo mabuye yavumbuwe ariko ave muri Kongo, ave ku Banyamulenge tafadhali, ave ku Banyamulenge. Nabonye n'ifoto bamufotoye nyine ari mu gisima yatangiye gucukura ubwiwe afite n'imbaraga yo cukura rwose, yarazifite ntazabuze mu gihe wavuga ati nareke kuzishora mu yica ry'Abanyamulenge. Warumva yavuga ati ese umuntu abura ibyo kurya gute? Abwira abarundi ati njewe ngiwaje ngo mfite amatoni y'ibiraya n'ibiharage n'iki, ngo akeneye kurya inkoko, ngo ahita avuga ngo nibamuhe, ngo nibabaga inkoko. Imbaraga zarazifite, ngo yakenera imbata, ngo agahita avuga ngo nibafata imbata ngo bayibage. Kuzo kuri turasaba rwose tuniyanangiriza n'amahanga byumve, turamagana leta y'u Burundi aho yahija gushora genocide mu kwica ubwoko bw'Abanyamulenge. Turabyamaganye, turabyanze, twanze ingabo z'Abarundi mumanuke muvi Murenge si wanyu, mumanuke tuzohurira ari ku mupaka ari aho bita Mulongwe, mwambuka iwanyu n'Agatumba mwarahatwiciye aho mwatumariye abantu barenga 160 na bazira uko baremwe bari kumwe n'abandi baturaga, ariko bari bo mutoranye murabica, n'ababishe bari aho ngaho barimo ba pasteri na basa. Izo mwadukoreye ni birebire, tukaba dusaba ingabo zanyu rwose kuva i Burundi tafadhali, muvi Burundi, muva imini iwacu Murenge, muve mu Mikenke, muve ngo bohereje ngo indi force ngo ifite imbunde nyinshi. Ubu twatuvugana ngo nayigeze kukaba gato wenda clearinga kino kintu cyangwa se rino jambo. Hari igihe iyo gukoresha ngo Abarundi ntago tuvuze igihugu cyose cyangwa se turavuga leta ya regime nyine ya Neva cyangwa se ingoma ya Neva, nukuvuga ngo nibo tuba tuvuge. Hari igihe tuvuga cyangwa Abarundi bakumva umuturage akabatese aba banyamakuru ko batwibasiye. Oya rwose ntago ari Abarundi muri abwirwa benshi akumva beneyo aba turi kuvuga n'inkozi z'ibibi. Tuba tuvuze iriya regime cyangwa se Neva nyine n'abakoresha bose, kuko turabizi yuko Abarundi n'ubundi tubanye neza, umuturage ku wundi tubanye neza nabo cyane rwose. Ngayo nguko twari tubivuze bwana munyamakuru, twahita dukomeza n'ubundi ibuvira tuza kurangiriza n'ubundi hariya za Walungu. Ibuvira abazalendo bakomeje n'ubundi kurasana aho nijoro baraye barasanye mu buryo budasanzwe. Abaturage barimo bavuga bari munsi y'ibitanda, amasasu yababanye menshi, aho nabo ubwabo bakomeje gusubiranamo bapfa ngo kubuguza, ndetse ni nayo masasu. Twagerageje kuvugana n'umwe mu bacu bari hari Ibuvira, atubwira nyine uko byifashe n'ubundi hari Ibuvira, ati rwose Ibuvira turagaramiwe, aho n'ubundi dukomeje kwicwa, abantu bakomeje kugirirwa nabi batazi ibyo nyine babazira n'ubundi. Ngayo nguko nayo masasu yahereye ejo havuga n'ubundi guhera mu masaa 11 za nimugoroba nijoro n'ubundi. Noneho ngo yarimo avugira n'ubundi hariya n'ubundi muri hariya za Mulongwe. Ubu nyine batubwira ngo ntibyoroshe cyane, kandi ngo ayo masasu titurishe mu mazu tuzi ibyayo, ndetse hanapfuye n'abazalendo bamwe na bamwe. Ariko twabumvisa umwe mu marikodi yo bukeya, umwe muri Bukundu yari mavuga tulamusa bene witu bafuriru abira n'ababembe n'abandi boshi muri Buvira. Rangiza ge badata rangize ko FRDC n'Abarundi bapumuka bashage Mwenga badekroshe, tutazike Mwenga twe bami dekroshe ngo bagendi ngo bareplier stratégiquement ngo bagendi protéger Ikamituga.
baderera kweli nanduka tuloga bafuliru ili bafuliru jene data aba FRDC nanduka baloga ewe umude crochet ba de crochet bagenda basomba bandu bindu bazimba yeyo audio video rero sasa ga ngo bibye ibintu byinshi cyane mbwiri abana barasebera hariya kabisa. Jambo bandugu yetu banabotoka message ya sai atujue lenye luko atuyue mwenga wote na bomoka basoda yote be kwa semewa Barundi bana maiza shuka biko napita sai sina muda ya kufilme bana bomoka kwa wingi mabiungu mama manake mizigo zabo zote atujue nini njo iko Barundi kabisa na mapasa yote ya Kirundi iko nayo atujue ni nini banabomoka meko saka balikuwa kia usiku yote mzima bandugu njo ile atujue ni nini ngayo nguko bwana munyamakuru uko bimeze ibuvira naho nibwo abazalendo babakomeza bavuga ati rwose turaziriki aho babakomeza kurwana n'ingabo za leta ya Kinshasa aribo FARDC ndetse bakomeje n'ubundi kuko abantu ko barapfa nyine babapfa kiyolela aho twavuganye n'umuturage wari hari akuri Mulongwe atubwira ati nyamoneka mudusabira FCM 23 twirwaneho baze noneho tuzabakira nta wundi mutima mubi Walungu rero naho aba intera hamwe n'abazalendo bakomeje kuzana umutwe uremereye ariko kandi twavuganye n'umuturage uri utuye Nyangezi aratubwira ngo ko bari yegeranya ari benshi atariko mbabwije ukuri ingabo za FC twigwaneho M23 Amadubi Murenga ati ni benshi ntabwo badufite ubu nyine niyo bo kwiyegeranya bingana gute atubungubu duhagaze bwuma reka duhite tunyarukira n'ubundi Maria mu ntara y'Iburasirazuba ubwo ndavuga Igoma hariya n'ubundi ariho turangiriza amakuru yacu y'uyu munsi atugezeho nuko harejo n'ubundi harayakozwe operation Turquoise ni operation y'ubwoba yakozwe n'ingabo n'ubundi za FCM 23 twigwaneho ubwo bazaga hariya n'ubundi muri ariya marango n'ubundi se cyangwa muri ariya mashamba n'ubundi ya Zasabyinyo na za Muhabura muri ariya mashamba ariko ashamikiyeho n'ubundi hariya arayabare rugamba rukomeye aho hari intera hamwe kwa wingi zarimo zisuganya n'ubundi ngo kuzotera n'ubundi zitera Igoma baba bayakandagije amatwi yose baba yamenye bamaze kumenya makuru cyakozwe niki nibwo guhita bagendejo bakoze umukwabu udasanzwe bakuimbunde nyinshi bafata intera hamwe arizo FDLR zari hariya n'ubundi muri ariya mashamba ubu twatuvugana nabo bakaba bagize gute babafashe ngayo nguko dushimira abarwana shakaho bari bose kwisi dushimira FCM 23 twirwaneho Amadubi Murenge twemera cyane dushimira n'ubundi na wahoze ari former president Kabila Kabanga nawe tukaba tumushimira cyane aho yarafatikanyije nabo bitabamponyo afatikanyije nabandi banyapolitike bose bangajwe na leta ya Kinshasa rwose bakaba bari bamaze iminsi hano mu nama i Nairobi rwagati tubashimira cyane byimazeyo umutwe bashinze ibyo ari byo byose nibafatikanye na FCM 23 bagiye gukora zishi kandi bitagenda bigiye kugenda mwihangane bwoko bwacu batutsi bo muri Nord Kivu bo muri Sud Kivu hari byinshi bigiye gukorwa kandi bizagenda neza dushimira abagwana shaka bose kwisi dushimira Nation Officer Jean de Dieu warawusoye indirimbo ya General Rukunda Makanika indirimbo nziza cyane aho yari mabwira ngo tuzopfa kubwa benshi kugira ngo abandi babeho iyo ndirimbo rwose muyitege ni indirimbo nziza muze kuyumva nayo tumushimira cyane nawe kubihimbano byiza akomeje n'ubundi kwerekana kugira ngo biba amateka n'abana babazuka bari inyuma yacu indi generation izomenye akababaro twanyuzemo turangirije amakuru yacu yangaha naho mukanya kuko twabasabye urushinge rwanyu ndiruve kuri Joshua TV1 na Rugenza TV amakuru kuko twagarutse none mu kibuga tubabwije ukuri amakuru turagarutse mwongere kandi mutuvumerere mutugarukire muturebe hanyuma ibyiza by'Imurenge biri imbere Amadubi Murenge bwana munyamakuru